Tema SOMPA do they do. Yenchia na efe yenchia of Isaac nso kaso. Okay. Ene wo mo maka na. No mo maka. Yetie fo ne ahwefo nyina. Okay. Apam wo gidi sa kama wo ho. Kama. Kama ne de ye ni firi ye ne ye behu ye. Na wo behu ye. Na nso kane no na ye ka se ne ye frɛ ne haache. Ye frɛ ne sei. Haache. Haache. Eno ne de. Oh, me haache achew. Na che se ebia de wudi adimi oni se ode adimi asie no. Na ehon tansa no na daachi na yi no na abu abɔ. Aha. Haache na che no. Ene ne kama no. Awie emire mo ye kama. Apam kama wo ho. Na kama na ebo ho no ene se ebedi ne kama. Ebedi ne kama. So ene ya tinetine sema ya de ba ne se time and kama. Oh, okay. Time. And kama. Obechire mu sen. Ebre. Ene kama. Aha. Apam when the bird is alive. Sa no mano ti ase a. It eats ants. Odi ntetia. When the bird is dead. Na se anomano wu a. Ants eat the bird. Ntetia ne di anomano. So treat everyone well. Nti yo bia ye. One tree makes a million matches. One tree. Mo dua ba akon. Eya matches pim opepim. But it only takes one match to burn a million trees. Nanso wo pese wo shinua opepem a match ba akon. Be good and do good. Nti ye papa na ye papa. This is SOMPA. That's it. Thank you. Apam the American answer enrochi mami akosu agwaboaje. Ebetena akonwa yisui. Yes. Na wo ka asem bi. Se obi wo ho e wese wosuro no e wo ewia we yase. Su akoda. Ya akoda. Nokre. Obrempo ahyase bia e ya ne so. Enti se wahwe a onyankopon de wanim onyam ene won keseye ehinta enokre ti ya ye from se enkoa da but mind you sa akwada na eda ne din ni so no obenyini abaye panyin enokre na ne panyin yom no wonnim ne obeba abaye apart from that ya no me di betwe mu and that time and come na me pese ye fa ne nkra bata no and he said treat everybody well. You be a ye nipa bia obehia na brabo we se mu no impo se wontimi nya na ya enye ne bone. Okay se wontimi nya bibi pa bi ma no a omwa ya afo anse na duro na apa meto de bia yetimi hia wo bi yeah na we judge a book by its cover. Yeah, we don't know the pages within the covers. How are you going to see, say, this particular page or this particular chapter? Yeah, cover no a cover home. A ye good, and I say a ye best, and I say a bad. Okay, bad na ye can. You wouldn't know. Some people just see the appearance of some people no ma judge you just like that. Obi timi ba office wo hwe na appearance keke na wo dey judge no say nipa we dey on send fantasy me na ba better executive lounge ha no correct eni kwan se ma ne kwan ma ne reception ha se nkura ye nim kwa da kwan e frɛ ne topa ye sanse ni pitoto nyina atete enso san won ne abotere kurom hene kan bia ma mintie nkura wo mu nim kwa da akon Kwada akon ye den. Kwada akon. Kwame da akon. Ai. Okay. Enam na botre nti. Enne pa ye ne dia no. Ye fira no wa ye te se bode. Wo fira ntomago no. Okay. Na papa no wa hodo. Na nkura nim no a ye fira ne topaye sansa ne toate. Ne pieto toate. Topaye na say ye na kwame da ko onya abotere kurom hina obetimi adome nkoda no okay nanso oya abotere kurom hina nti onya adaje man nkoda no bo na abudini bia ebebo na kire ebebe na ebehu se won ne abotere kurom hene okay
Tin kran nim kwa da ko a e fra ne tompaye me da se apam se enne mahia wo me hia hwemfiri wo but ochina mahia wo ehia bibia firi wo no kre tin ye se ewiase na ya na what treat people well, treat people right, because unnim da ubekwa akohwehwe mo a wo fura obehia wo no usane a omo na obehia wo ena ebre so akwakoye se season se deda bia meka no circumstances change circumstance it changes from until what that and then one year wadwen say bia wonya wo ho but ade be chen woni bie na wo twifa ne so no no wonya bi bekọ adedem fikyire na nyame e de na ba be si eyi baabi ana first pa na wotimi hu se ho de ka wontimi nduru ho baabi a obehu no obeduru baabi obehu na ma wo yema hye wo ko pedwuma ma wo ba bekọ no ne te was manager de lumba de bonyum obehu mi ama ho aye onwanwa I know what to say. E bi to aso ho kechere mampro afi na beti masio wala shia yeso mama bra bo asesa mo na wato nyom no na domara kwa apam ye ka ma na kwa akosi se enne na wo hia wo bi mu a ochina wo be hia wo bi mu a enti se wo hu nipa bi a ye ne yie ene nipa nyina ntena ye ti se de Paul kan wo se betimi a ene nipa nyina ntena yie eto da bi ahwehwe afoforo ye die nso yese do yonko se wo ho ese wo ho enti enkotan wo bi enkotan wo bi ba na endo ba na bi e bedru da bi no sa kwada na wo tan no enne na office wo ye dufochie ese awia bebo epebesi amedufochie no mo apamfo enne na office bi awia bonkuto ne ho kire no ensuo beto ma da ama nada no correct ne ensuo to e ho na nkyene wa wo se na ye gangale ya wugina wo na so no e ho na behu sa afi na wo hi ko no correct enti apam de ye ka nyina ne se respect the balance ene bu afane nyina eni ama se santentem so obo weni eni bobo anase eni botete seconds na ewie mu asa no correct enti se one treat ni pa nyina ye wuyiyimu a ebeto da be de wuyi na bonfie odu yi ni to twene ye no afa no ono no na wo kwa akopɛ ne mu wo baabi eba sa wo be ye den ene wakɔ ne ho yi ene quotation na wo bɔ no apie wa hin apie wo afafantofo eda ne UP ase okay ai ewura Abubakar Sadiq se obo abantofo ato atwene no ebe ye twiase bo titire bi nti afafanto na da ne UP party so always be mindful of your actions nti hwe wo ne ye bi ye apam sa me na wotena se bi a sa me ho atenti wo pe wo ho atenti anase bi a pesa wo pam minti bramenim anase bi mpo a ye wo kwan bebre medium bebre wo a yetimi edidi nkomo mama so nte yasi ano ne ano kan bo so a asomdue bu a yetimi no mano asem bi ene ho a ye de se kan so na etwa da bi ni na ta kire makro na enti mpo sa wo pesa wo pam me a ka kire me ene me mekontokwa ene ye kan nyine ho se wonye den yo ti na me se ewiase ye den na ene ene bia wo hia me mo a ochina be hia me mo apam wadaroma be ye madom na de enti ane wuhia no no signboard wochina action na nkasa de akiri Nyankopon so onye bibia hia ye be hia Jeremiah e won kra ha no enye coincidence dabi enye kwa bibi nsi kwa enye kwa because when him say oye project bi wa Franklins so me wo project ketu bi won kokko okay enti ba me be hia no wa say dabi me ni ha say no mu biem na empometu akotena nkokko a eye den na ni project e wo ho nti no obeba ho oye national service watimia provided toilet facility no correct national service personnel impact awo no akwakoye anase wakode akwakomma hofo na me ya adomo a na wotwe ye wie ya wakobia no okay maye na no wase no correct nyame nshira Jeremiah de wahwere bia nyame nshira na mu national service personnel okokro no so ono okoye national service na yede nsamandin hyehye mugigi bi ma amanfo di ye no ola 1 year ni 2 years nyina afo di din wo mu ono ne tan no kwa Franklins na koye ne omala wanse nkete no na no onya toilet baabi nko toilet esanse na toilet ni ekuro no baabi a wote no eno odi si na ni so se awurade moa no
obeshe bibi ase oni hwede enso de bibi obenya bi ode besha ase my mo madam so abaso ne wife no correct baby kwabna maame my nano ase na ye na Jerry so ase behind every successful man there is a virtuous woman no correct ti Jerry nyame ya do na wotwe ewie ye so unfortunate eno nso kra ye M瘡BORHO ASEM o M瘡BORHO ASEM minti mi nkoja no meko baby no correct but all the same your spirit eternity so eternity in say okobie na be ye ni monyam hye nyame nhira no na de wahwe bia na Awurade nhye na nemu we appreciate you bro nyame nhira wo pa yenko na yenko tie yenua eba no na asem o la pass he ya enua ba bia oye boutique eno wode na asem aba na asem na wode aba ntinene ye gina so ye see treat people there enti say bia na wo say ene nipa ho hia ho a wo kina bekọ akohia ne mo a apa wada roma ma ye hwe ayekra do ma ye nkoye ne mo why ye me ma me ni nipa odi ka wo mabrabo mu a me ka me nsem nyina ede kire no sa wo no baby me mpe we say yenko La Paz ye nua ba na ono wo La Paz no na me pe ne de no ai oso ye boutique ye nua ba na oso ye boutique no no ne de no na wo se ye hwe na ye hwe na ye di ho enkomo esanse wo se yetimi hwe na yetimi boa no se ade bi a kire no so papa ade bi a kire no so ya ono ankasa akoye papa ekire wasa akoye ase obi waye papa na wasa akoye bone enti se wo se hia nipa na waye ne bone ne ho moa enti se no wo se wonye den na ye hwe na yetimi apɛ ye ne nsɛm no na yetimi de amamo sese wa hase no ai wo se yetimi de mamo na munyina mutimi boa yen na yetimi ema no adwenkyerɛ sese de wo se wo ye no na yentimi emfa ema ne sese abusua na kyerɛ de ye gusu a na ye ka ne sɛ apam ohwe na wo de ye nua ba no voice no etimi aba na ye ka nyina ne se wo se utimi treat ni penyina equally se wo ye maami a me pa cho enyi yi wo memu me the way call international school na se private school all because say ne modern mo won homesuamu no eyeye ana se ekonkan na akwada na o se wo ye ti bonkoso ni tin hye dan ni bu ano no na ono de odna kwa akoto saato no susu a omubu sukura mpo efo mu school fees ene ho ne ma kora efo no so kora mpo nsusu a buku kura mpo akola ne de bekọ no kora nso eno so ayasem bag o de bekọ kora mpo nsusu a eto atete akwada no ne ma nyina ne school atade nyina atete enso de wo kọ private school na say international school ya yataka no ne de obehu sa akwada no se irizampo ene o de kọ na se wo hwe na se eho aye kaka dabi impese omu hono ombeka se bia me bane efie nye nti da bia to bibia eto no double ne ma no maami bia wo ono akasa atunani taa de esi ne ba so adan ya ne ba na bon na anim sa adom akyede no bia ne de wonim talent a wonyankopon de adua kwada ne mu obi ne wote uyiyi ne mu wonim ba bia ne de wo friend say house helper na say media na say servant no obekọ akohia ne mu a security officer bia na say security personnel ya yenta amfa wonu mu nya hwe ye ka sakra na yi wo moja na so e bia te a wote eye security point wo no se wono ni ho a e bia se ne akwofo abebo spy wa ha se num na se ba bia wote no da bia oba ohun se ni party wonti onti mi ma wodi apam security officer na say security personnel no ne ma ohun few days sa kronfo ama M瘡BORHO a SOMPA FM obi ni security ene tie anase ni security personnel ene tie onfa ne nya hwe obi ni media anase ni house help ene tie onfa ne nya hwe ada obi si bia kasa me ma me treatment a wode ma me na safe sa me nya ne ba ase me mfiri na wo twa mu ne toy wasase so ye mu me pacho ye treat in nipa nyina equally. I'm said there be a mekasania ante kwansmad me one eye me maame akoso yago abo agyempanyimfo wadwuma ma se nom omusika sompa mabom no saa so na de bia na ye hye enipa nyina nkura sa monka mo mamom monka mo dwuma ye fo mom
mamunyi mu enyanyi mu na fo ani nsi we say na we na me pe na asem na we say na me say na we say na me say si eya ne say betimi aboa esan se enipa na ebi krampa ono omo ne homoden no obekwa akoye bibipa ede amount ewo baabi ebusua enche yebehwe na yetimi akọ yenua ba no enchen all pass na oye boutique wo ho wakọ akọma abrantie bi biaye bi ama na ditwuma ama ekowie a kire no wosane nipa na sa akontokwa eba ne sen akono ya o ema ne mpnatwe ya mpnatwe nti woni nipa na oye na doye na sa akọ akontokwa ena akọwie a kire se ono ankasa na kwada de o ma no baabi ya wo ye adwuma no na kwada ono akofa no osane na kwatwe mpna ena akola ne se o ena ese na meso minya baabi a meso ye adwuma ne bi enti ameka se wo no obi nya asem a asem bi eni we edisi kan na etwa ena se me ne unya asem so afa kwa apaso na ni mini fa kwa apaso na ka kire me metie na somdwe metie no wasopem no ne ablante ne ntokwa adan a na akora na ono no ye ne boyfriend no ese ope baabi nti ope se opam guy ne free ho na ode na akora ne hye ho ampa o so cd ye ene ode na akora na ba betena wo no nanim ho afa de empna twe ni mo na no wo mo awo nkwada be se mienu nkwada mienu no achi no asem bi esi na sesei oba no ohun se enipa obetimi aboa ni pempem na sesese ya no eya abrantie na wona ne kontokwa na because ono na nim sa abrantie ni nchi ena ono so na ono na kontokwa yi wo be ye den oni nipa tia eya ye nipa ye ye nka ma adwuma mpanyimfo ana se mpanyimfo nko a mo ye colleagues mo ye adwuma ye fo ummu obi a na ne nam nipa so on kasa ye unim kasa unu obi ti dwom umu no kasa ukunu kura ne se bie fie kura no fa na nya hwinti no obi aya no ma ba na sa kokoba ewo wani so wa bonten san se de woyi ema obi die no kura mpo no wo fa na nya gaba how much more so obi anyo ne to ma udie eti mi sesa woni obi atia ye ne yie unu obi atia me pa cho sa semba kura na abufuo eti se dam ketwa abufuo nim ni wura se abufuo we na edam boketwa eba petere okasa basa basuma ya maadwene bakwase na se bia so se bia ku ya se won sesa na adwen enti we to da bia wo kan sem bia na se wo take step bia na se wo ye action bi tia wo bi na ekire ukoda se na de ya me ye kurampa se ma anya ade o nya asem ma anya ade mam enkonko pa ne chew echew pa kekenti no obi ni obi da so ya aka besi ne o ya akọwo mo da so nipa ne ya aka oni me pa chew kan oni fo da oni be ma bi ti wono de oni fo da woni wo be bi ti woni fo da chew pa woni mu ka anka obekwa esieye ke de bekwa akọhya adaka mu SOMPA FM enti yese woni ni party na munya asem pa hwekwan ya obefa so a obetimi ni nipa na ka no wa asomdwiem na montena ewo enuado so na yenyi kakai ena mempe wo yasem ena me wonim nipa me yo who be you akesi atwotwo ro akentena wam wo mu asika ye de dwale wo mu te senso kulampo no ye de wo makosha asase ase uzika ye senko a ana wokula wa ho make ase bi kura ho nya fe kurampo e te se mi ameti ase mi ho fe kakra bi so me ho ncha da nya fe sa ante kwaso na no ho fe pa what am I say ono kokko broni bi ameka se kura wo jabidie bi akura mi ye kokko chen me nyin pa kokko so bi am ye kokko chen awani wasa ka wani na me wonim ni bakura me ye wo ye hwan eya bro ho ase ya ye ni pe ye ya sua kasapa sua kasade woni ni penya asemo a woni ni penya asemo a na wasua ekwan a wo befa so a wo bekasa Augustine mame mayanhwe na yemo we sesese na yemfa yenua ba na asem no enhwe se yensa ebeka no wa hase no mo sese ya na yentimi enko yenim say me was shop e wala pass na some years ago
Brabi ever shrem say, me family honom no, and man no fenya fried rice joint. So me who say space in there the hokwa inti, why not? And I'm the man. Brai Juma for like 3 months, not a Jumani cosopan. Me and say why employee guy be na guy no ono brand catch him say or the new fini chrome and a buy. Oh fine, some of them menya the space in our way. Oni boy ya wakofana be omo fried rice kama koso. Na we na be boy no to say. Or a young boy no where me fair ne ade and me show interest in the boy and you start to say yes show. And a boy ye be catch him say. Sisi a also on one kasa etino ho na oye ne duane on one fried rice joint. And boy, I am a boy, you pimpia me and a minute dear. Made me shop in any man, I am the boss, no. Meaning young to quana me pamen. Na me ma boy, ya menity, a bit key over away nim ho. Me bobo a yina dear come at the man or start fried rice. Mucha dear, Wena, Sisia, menena babe woke me, you know. Na last year, January, no more. Na boy I say oyare me nim ne ho ni pa bi Sompa FM onim ne ho ni pa bia ye beko na yetimi akwakomiem ase no apam do me the favor say are you ready am I yenkonkotie no ha me was shop e wala pass na some years ago brabi e be sure me say me fa me nim honom no and man no fenya fried rice joint. So me who say space in there the hokwa inti, why not? And I'm the man. Brai Juma for like 3 months, not a Juma ne kosopan. Me we and say why employee guy be na guy no brand catch him say or the new fini chrome and a buy. No fine. Some of them menya the space in our way. When boy ya wakofana be omo fried rice kama koso. Na we na a boy no to say or a young boy no where me fair ne ade and me show interest in the boy and you start to say yes show and a boy ye be catch me say sisi a also on one kasa etino ho na oye ne duane on one fried rice joint and boy I am a boy you pimpia me na me ne dia me de me shop ne ni mama na ye ne boss no me ni nya ntokwa na me pame na me ma boy ya me ne ti e be take over e we nim ho me bobo e yi na de kama e de man no start fried rice mutu ade we na sisi a me ne na ba be wo mienu na last year January nim ho na boy I say oyare me nim ne ho ni pe bia de ne kotu kwalebo bed 3 months in one ton and the last month ya boy ne film sisi a menim boy ne busua braya okofa ne buy so na mena na queen sisi efunu no hye fridge ma chese me hu dia menye me ho wo man yi mu e ubeden wo hu dia obeyo ya the obeso yo hu bia no way ayi best ya the choice is yours but all the same ohiamwa mama yentie ba konsamra sese me was shop e wala pass na some years ago brabi e be sure me say me fa me nim honom no and man no fenya fried rice joint so me who ne say space in there the hokwa inti, why not? And I'm the man brai Juma for like 3 months na a Juma ne kosopan me we and say why employee guy be na guy no ono brand catch him say or the new fini chrome and a buy. No fine. Some of them menya the space in our way. When boy ya wakofana be omo fried rice kama koso. Na we na a boy no to say or a young boy no where me fair ne ade and me show interest in the boy and you start to say yes show and a boy ye be catch me say sisi a also on one kasa etino ho na oye ne duane on one fried rice joint and boy I am a boy you pimpia me na me ne dia
me de me shop n'ani mama na ye ne boss no me ne nya ntokwa na me pame no na me ma boy ya me ne ti e be take over e we nim ho me bobo eyi na de kama e de man no start fried rice mutu ade we na sisi a me ne na ba be wo mienu na last year January ni mo ho na boy I say oyare me nim ne ho ni pebia de ne kotu kwalebo be 3 months ne wan to no na last month ya boy ne film sisi a me nim boy ne busua Brian okofa ne buy so na me ne na queen sisi efunu no she fridge ma chese me hu dia me nya me ho wo man yi mu I was young just say ya mwana otukwa brochire odi ose passport so kala woni bi na odi akwa visa ne ade ntino ye nua baba akoya wala pass ono so na re hosem eno no hwinhwimu ade ya na ekosoro na edufo wopa ade efo wunya asem adufo de of ade adufo da nya asem nso adufo de ade efo nso sebi empanyin se kumba kwasea apam tiawa ya na obe se so ohun de onye no ho wo mai de ye me ya pa ne se ode na wo me no bra abamu ano ba ye ohun no na ho ye na kono se na ohwe ade ope no no show interest in mo no ofai ne brofo simple ufa wie no nso de ne bae no na ko na o se me kofa ne firi mi krom he ukwa awade abisa we wanim we misa hwe no ane se ne firi mi krom na abewatia we no nka so obisa ansa wa misa nwie a ne asiesie no kwantimfia wade ate se firichua se nwurowuro wo a se tie bia bechew firichua no obi nim ade kro firichua ye de firichua ye dade a ken ye de hye yensa we ne kokromoti no a ye to nwom a e kan instruments no agrofo ni mo ai wo gro no ye de ote se ye bo kawa eye no a enye dua na singing band for bo ho wo methodist aso dem no enye do no ensudua no we de dade wo hu se ye hye ne nsa te se kawa okay na o ka bo ho na eje den feature den kwantimfia wade te se firichiwa okay anworo wo a echew okay nti se baby aduru enya ache no ya pomo enya ache no la pass nso de nkran he ya no wo wonko hu nananom no won kire se wafa de adufo de enya asem adufo de wonim abusua a woni ni firim nso watimi ache na sie awe no na wo mamu mienu ache na sie sen na wo de wo shop ani mama omo enye fried rice ne ho ye wakono sade o sika na chi no wo chi no abamu ana mepe no chi na wa chi na we no na se oba so se pa yeye na wa chi na we no ama one na wo mamu mienu wonim na busua eti me ka cho se me kuro me na me se ne pe no ye halam no manam so se aja ebo ade wonim ne kurom abusua no nso nimo na se me e bia me hu no na me se ne pe na me ye bibia enti ye nkofie se ma na to na bia so ye wo san yo me ka nche o se me pe ande wa ye awie san ya me so me ye me so me wo ma me ye bo wa ye awie na verbal we bia abamu anon so ate ase enti ka se wo enti ye nko kurom na me hu abusua na obi atena wo mienu wonim na abusua wa mo ne kurom din so a kyerɛ ehia ebi se me de ne firi mi kurom kuroko ofi so no wa musa adasa baba wa bi ba wa wonu na abu abo ne kunu abusua ni bia ni wa wonim no onim o mukuru ehia so aka se so ko ho so ayi se nya won be ma ne mfiri ho ba bia ababa wa yi sana apama e kan se sanka yemfa ne se yenya no the other way around sanka abranti awewi anko yoba e na ababa yo kana asem ye be ma kebeka so wachi obi ba e na show dem ne na wo mu mienu wonim na busua wa ma na ewu enti wachi obi ba so na me bisa e se wo kam na akosi sen me kam na akosi se se na pam kan no wachi obi ba be ma hye dem ene na wo ama na so onye man na yes but sana baba wa ne kan no ma adwen kyerɛ analytically ma adwen kyerɛ me sɛ ebia na ababa no kwa wenyi nkyɛn bɛma no number 2 ɔno so ɛna ebia ɔsi abrante ne pe age is just a number and me be say open say oba no eno anya halam nya ade a
Yes. No crack. Mami enya mfonso se oba na ase be ma na. Na me so pa na ye de. Ubie wa no kwa wanya san na ubie wa no kwa posi be ma ka onya mfomso bia. Ubie ma no aka kire wo. Yes. Shia me bia kan chom se ubie wa no na aka kire na. Onyere onya mfomso bia. Onya mfomso bia. Ko bie wa no ka se ho ye me fa se wa bo adwama. Me ne na se. Na wo ye ofa no ho ye me fe. Jerry bia me ka chan se. Ne ho ye me fe. What I say? Ubie wa no ka onya boni bia. Bia me kan jo se ho ye me fe. Sa pepe. Onya boni ma me eboa no wo se. Me de me shop e ma omo. O de ma ne master, na ne master na ko na akola. Ha de na ba. Na akola na ba no ne master ne de ono no wanche no na akola ne moma ba be chi na. Odo de na akola no de be chi system. Just a number. Akola na amanga sister no de ono ni feeling bia ma bla no. No ne ma no. Enti obia won ba bia na koma wo. Me eboa ye no kore. Nenso ba bia keka koi no. Asema e da pono so no. Ge no nyase bia me bo na yemja. Na mum nyase me susoja aguma ma ne yema hyehye no na wo ye dey de opese de asa na me bia sem bi so na akire no se odi shop no ma papa na okofa na brante baaye no abamu akuma no a ye beka se wonnim bibia na dwene ni ho obepepa adi no wodi wura awura ache abamu ano ne na wo mamu mienu na so na uzi kai da asa da okomu ani me hu no no na ho ye ne fe ma men ka asem nchiro Dr. Blessed Foster yes onyini ndru ba bia asa oye panyin so onyini be ba o employ mrante ehine ofa na adwuma yeah enti no ebi ana adwuma wura yukura no kasa okofa na kora baaye no ba ya Blessed Foster Dr. ya oye panyimu na mrante ehine hyenase but age mu no mrante ehine nyini chen yes enti so Dr. Betty Akasem Nanti in the Mijuma ini. Yeah. It is okay so in a crowd doesn't mean so a minor and also a ketwa. They said I must walk one I say Obana and so I call raping and that's what Casana or Kai. Casana or Kai make us a watching on yes. No